umjolongela qiniso, umjolongela qiniso, umjolongela qiniso, umjolongela qiniso. Ubaba wabantu bami mina ngihlala naye shuwa ngenzela konke, yena seyinkilela imkhuba ngasusolani. Ubaba wabantu bami mina ngihlala naye shuwa ngenzela konke, yena seyinkilela imkhuba ngasusolani. Umjolongela qiniso mama unzima uyakhathaza, mayibabo unzima uyahlupha. Umjolongela qiniso mama unzima uyakhathaza, mayibabo unzima uyahlupha. Kokona kwesikuzwayo ngendlela enhle xa kuSathane. Ngiyabingelela kuzo zonke indawo abantu bakithi ngithi mina aliyazi vele ukuthi ubana ukuthi ngizazisa 27 November ingoma vele sivuthiwe sesiyaliphakela kuphela iBroad Theatre lapha abantu bakithi ozani ngokunengi eBroad Theatre from 11 until late ngilithulela ingoma ethi yona umjolongela qiniso. Ba complain omama abantu bakithi bathi ezindlini lapha kunzima kunjalo labo baba labo ba complain ngapha emasayidini bethi madoda ake sikhuzile labo mama. So ingoma le bantu bakithi Charles ngindawo angikhethanga ngoba beke bangagangiyo asihlangane iBroad Theatre khona phana abantu bakithi ngeSaturday nalesiya kuyo ozani ngobunenge umuntu ezitholele iCD lakhe njengoba sesiphuma igangeni sisiya kumjolonga laqiniso lapha abantu bakithi injongo injabulo yikho khona kwesikuzwayo yinde buya kambe shuwa ngizela abantwana abangaka la namhlanje lokanhlala enxiweni bantu labathi kansela sebaphela bonke bantu Zililo wasewakhala kabuhlungu lo mama. Uthi wazala abatwana bayisishiyagalolunye yena wabondla. Uthi wazala abatwana bayisishiyagalolunye wabakhulisa. Sililo bantu bakithi ingoma engunumber 1 ku-album kona lapha ethi yona Sililo umuntu omdala ekhala kabuhlungu ezela abatwana baze babe yi9 wabawondla wabafundisa wabakhulisa yedwa ubaba bengasekho emhlabeni waze kwafika isikhathi sokuthi bona bezisebenzele abatwana lezo sikhathi umama kaselawa amandla ugogo kaselawa amandla bona basamkwanisa ukuthi bemondle yedwa njengoba yena wabawondla bengi9 sebehlulwa ukuthi nje bona bemnakekele eyi1 bona beyi9 ikhuluma kabuhlungu ingoma le bantu bakithi ongathi mangabe la ukwenza kona lokho kuyinto ukuthi umzali umkhohlwe ekhaya asizameni ukukhuphula amasocks bantu bakithi ingoma ifundisa into ezinjalo ithi yona Sililo yikho khona kwesikuzwayo awumina ngazi kumbe luthando noma sendlile awumina ngazi kumbe luthando noma sendlile ngimkhumbula uma sesithi yes me baby